yazi umsindo mfethu womuntu okhuluma kakhulu uqeda ngokuthula. Wakuphi yena lo sisi lo bafethu? Wazwa kudala ukushisa lo sisi, wazwa idala inkulumo ka TikTok. Ngiyazi abaningi bebengakayibonike le video yalo sisi nali negama lakhe labafethu. Ubetane wayikhipha kwistoko lento le ngoba abantu abaningi le challenge bese beyizela ngesitoko ngoba phela bazi ukuthi yonke into kumele imayelana nesitoko. Meke ukuthi le challenge uma ungakayishaya ungabusaqala kwakuyiqala usevele wayiqeda usisi wami. Usevele wayiqala wayiqeda. Usevele wayiqeda. Nawe lo muntu neshwapho owazi kahle ukuthi awuthandi ukudlulwa izinto. Uma usuyiplanela le challenge ka period, selusala usigcina ishwapha sakho ungabusangenelela. Awuvele wayiqeda my sister. Uvele wayiqeda my sister and angiboni ukuthi bakhona abantu abangamchallenge. Ngeke bafike ngisho nana ku20 abantu abangachallenge lo my sister ngale challenge. Bafethu ngisacela ukhushulwa lo sisi lo. At least ama likes bafethu siwabeka ku 700 million bafethu. Athole noma ama likes awu 89 million bafethu. Heyibu, wavele wayisusa kwistoko lento le wayifaka euniversity. Wavele wayisusa kwistoko wayifaka ku-university. Waqedela nalamakhehla la adla ushukela la nalamakhehla la adla treatment kashukela umcimbi bafethu. Waphela iwona la gcwele kulama video lawo enyashe lokhaniyo la ikhalaphani efuna ukujola nengane ezincane bemadala. Bafethu ngicela ayo la kwa ama video lo sisi lo bafethu. Yezo wazobaqeda usisi wabantu bafethu. Lento isiyakuprove ukuthi lento ayikho mayelana nesitoko every time. Yonke into kumele teze ufake isitoko ukuze uthola ama likes hayi for sec.